Ninalikuwa tukanawa mukanesa musese wa Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba kilungu ne cha amuka kuma saumwengi nyasa itatu twamina maubo twamina mathangu na inde yu twibonena nyane wa imwe kwa imwe ovala twetha twikomana na atongo ikipathukanganyo kuma vaile mbetani itu ya ukamba nikenda tukamba naye atongo aya mono ala anyuve alasa kuwe kuma masa kuwa ne cha ukiendeye ndeni wa ground otondo ne utabasiane kana uteti na maendeleo siana na sia kwa pamwe anondo ateti aya meka maendeleo manyuva wa kwesela utetini na icho kitumio monde tukwika maondomeo konia uteti na maendeleo twena mweni olani MCA kuma county ya Makueni ningomonenga mwana nikenda sedi wa tabia wenewe o na ayukethia na kuketha wene kulio yolwa maondomeo konia utongo na uteti ola wende vande itu ya Kenya na ukatuma kwesela ilita tu kenda yomwe 5 namba yotumani makuve batendi vi na ndene wa mtandao witu wa Facebook ni Mutongo TV tu live yomwe kwa yomwe kwesela mtandao ni wa Facebook usemba voti otumani waku kana ikulio na oyingi otondo ni ukola lia kila wakana atongo imaku alawe wanyuvie maendese chao nukuona matunda ma uthukumi miaka ile yuyukite kuthela nukuona matunda ma uthukumi kwa atongo yonthe ala wanyuvie kuma governor nginya MCA atongo ala meva kube na ku general no ndavie utongo wa president William Ruto wona maundu makonikite atakuvikia oyu mautumali makuningwitha ndimosa na ndimasoma imwe kwa imwe inaitwa Erastus Kithuku Anzomo. Karibu tutambanie nginya moja. Naende mheshimiwa. Karibu sana. Mutongo TV. Asante. Ni wache ni vinda yako yambe kufika kwa studio. Ni wacha Makueni niko sio. Makueni niko sio. Karibu tabia musesi ya kamera nino oita wata. Naende umeta ngenda tuambe. Asante kwa musesi ya wa Makueni Masako Kitui na mukamba wo ndebala wethukisie na andu mako mangumo nikwate mamukite nesa kwa masironi twa mheshimiwa Mwangangi kuma Kibwezi West nza kwirona chama cha Wiper ndi wakilisha wodi ya ngumo ilaji Makueni County. Asante. Aya naende no seo muno imusesia ola utakwese ne waumana ni Mwangangi mheshimiwa Meshak kumangata kwa sia ngumo alame ule ngumo ni Kibwezi West naende Kibwezi West ni huyo member olonya unyuvito na chama cha Wiper no nyenza kwita chama cha Wiper Kibwezi West chonde ina wodi ziana ti wodi thandatu okay ni kumaanisha kana niwe kasie muno Ndio kasa kwituma sindu zonde mundu eka kitakwituma na gato ya ituma na titha twauka kutakitie kwituma nitamu yambe yako nitamu yako ambe nundu nithitwe nina woni wa kwenda utongo cia na vile vile vikie na boya ngai na nenga mwana na nenga andu mangumo kumbikia na kunenga yana thini matongwezi ndi mathukuma ndi maete ya sindule mametha mayenda kwenda thank you alondo yutu enene maondo meko ni ya oteti na maendeleo natombe kwambia una kwa maendeleo nondo kelelo kinene cha Mutongo kunyuwa ketha ne kuthukuma nthi na kavinda kala watwaisia campaign kuesa kutwika wina mema kwenda kwitikivila nongija seithia waina ndoto ela wenda kuyanesia waina woni andwala be manifesto la watea andu mangumo twine no nene nyena kwitwese nesa kana MCA ndetha na kinandu but etha ena miana etha ena mawya make atatu makuthukuma na kwizila mawya ni asu atatu MCA nevo andu make makwata maendeleo kumela walikile tukitwa mina miaka ile thina wa maondo meko ni uthukumi serikali ya county ya Makueni ni cho mwikite ndine wa ward ya ngumo kufikio imwe ndi wa ngumo utonya kwasia ni tu tani ya matunda ma uthukumi wa utongo iwito tuambie na maundu muno a devolved be kindu kithina cia akamba muno nenda tuambie bu maundu make wo disikiu mukuneta matambia meva kana mwe namba kuambia yolwa maundu meko ni kiwo gangora bi Erastus no diliga kivilani na ndiye kwika kindu kila andu wothe masesa meka nundu kila mundu wothe wasesa ndalika siasani hetha yana maundu ma kiwo na kiwo one of my manifesto ya kondite kivila nundu kwa kwito ngumo kuimbuse
kutumia siusi masilanga kana boreholes nikenda ukethia ni twapata kiwu na yu kiwu cannot just abasa muno dilika ero ndikiti kibila azizi unethia pa kwirura ma kusise sindu nesa anu manaenda kilometers mbingi muno ku matha kiwu nikenda ukethia nondo indo suti ya kiwu nondo bai bando ithu nyosini suti ya kiwu na ndu thia no utia indo kiwu no utakiu cha musi cha utumia ndithi au ya mwingi muno na ndilika kibila na sisi na thia kiwu mundu gira mundu witha ndenda mukamba sana etha ndenda kiwu na manelo maseo na masipani maitu metha na ndawa na kisomo kitha ki factored nikenda withia mathe ni mekata mathala na yule na ndikile kundu cha mbe nasia no ngina ni shungulikia ndu kukwito kwikivu na netha kwa nyindi kibeta kijuta kiuta kiwu pasa kiuta bwi nikinzia kithima nikenda mwa maitu angi na ibetingi na ndo amaitu tusiani namo no uthi kumanda kiwu kilomita 5 kana kilomita 10 ndo manda kiwu na thike ndo chambe no ngata chungulike ngaza chao cha kiwu ewe vya manifesto la na ina nyira akwata mundu onezi msiende kiti na ndio world fund wewe manifesto la na ngavana mutula Lonzo Junior no aina manifesto ya kiwu nondo asia no nwa kanisa no longa ilijo tukamba ba matongo utela na manifesto ya kiwu na kwa na manifesto ya kiwu na dilika wewe sigula sia imbinza tene ni serikali ya tene na ingeze imbinza ni mheshimiwa la kwa kiboso zote Musimba sio ndei balls sia kwesio ndepio na ikekala silu ite nisi akwiye na ba mundu gusovithia na ba mundu gushungulira basi kata kala ikweko no kethi ayu mundu andu bayuna kiwu me amuka saa kumizotuko baimaga mathe kiwu na makasia nigenda withe magota kuchongithia indo kula no kindu chamba no kana sisia ball izo tusemba na kusionde sonde karuri kala mbina ngapana na mweju kukwito no wise kuikichao kui bosi kutegemea idima hizi na idima hii ni siakwie tuikata twa manda mbesa ndava na manda mbesa natoka na department ya water twasukuka idima hizo sionde ilamba nange kusionde na sionde twambisie ile twambisie na kimwe na mokameni boho isu twekia casing na twaripea kila kitu chonde na ikiwu kingi mono je 15 cubic je kiwu kingi twaripea na kiwu cheteka sawa twathi ingiri twachandulo boho je kiwu kingi mono almost 88 cubic twasovya twekia kila kitu chonde twasovya na kiwu chambia kunaika iwe vya moza kiwuba meosa obuba kubi twathi kingi gitwa sumile sumile pe bole ya kwivu tutwaripea generator na twekia stima na kuchambia kwikata chambia kunaika tumapu twathi kalakalia kidogo tena mboi wasa tume ya generator hii ni stima ikana ni solar tuna solar na tuna generator tuna ki stima wa Redic already sinduzo ndisibo nikadoka thela kutesua tuna stima nikadoka kila kintu chonde cha thina ndo jiba kwa kwa chao pai kibu tumapu twathi sumele twasovya kila kintu chonde tumapu twathi kundu kwetwa kalakalia na kukaunguni twasilo boli zo zonde seba na kusonde twasovya wewe kila kintu chonde chakata choka nesa toka ingi toka papa ndo betwa ngamba twandili boli ingi ba nikenda supply school lesi ba ngumo primary na supply ndo alame ba me within wewe ngoja kwitekata mwamina nitwamina na bado budget tena zambia mwaka wa serikali usi on then twekiye besa bingi ningo zakota twabika bu ndo twekiye nikenda zethia kigo ndikwenda mwana mundu wa ngumo wonde mwaito wa ngumo ukuthi kilomita 5 kana kilomita ile kwaza kigo tuna mundu akobalabu kilomita kimwe kana mita 5 nakoza chao kigo oneba kilika musi lakini netha na kiuba pakubi nikenda wethia kindu cha zante cha sawa thank you tupo mondo ne makiwo ukamba wito weyase kwenu kwimbusi indi ukamba wito kwimbusi nene sisela ko ukamba na ukamba ni elembetela thina gwane kiwu kila ipinda ono wito nena na thina munene wakamba nyene nese ne kiwu nondo ukamba tuketha na kiwu kingi yu akamba ni kuima ni kwika maundu maingi muno atukabindwa na climate kiru cho ukamba kesa ithia ni kwekala green takundu kula kungi uyona ni chao chele kwikwa atongo inyonde mukwatene makama nondo ukamba tu yatongo tuina
twila ka tongwe kana twino nivu atongwe ilembetani utokamba pe ndo batonya kwekwoke saithia kibuki kesilako kwitu kumbua yauwa kiananga malelo kiananga sindu mbingi chonde kithi ukangani pe ndo no kwa kiutongo yuke saithia pe ndo kibuki cha kwatwa nikenda saithia enende mokamba ni matereka ya pe ndo batonga kana ndo yu tayuko yakwitu ngumo twina project nene muno yekwitwa athitonguni water dam na yuki uchu chonde chosetwe athikego na kibuki na sanga wani wodi tatu wodi ya kwa ngumo Makindo na wodi ya Kikumbuli kwa mheshimiwa Mbalo tuna kwa tendere wodi siana itatu kila wodi tukauma sia milioni 10 kila mwaka na ela gavana nandikile tukale galambe nake tamwana nduwe anjenda yakuni kigu na itu bado na thina wakigu twenda project iru turithe tuthukumatwe wodi itatu yoswe NHQ ni headquarter nikenda pa Mombasa nikenda withie ni twa solve problem ya kiu once and for all kwa wodi hizi yana sitatu na ngaba na 100 million 100 million as we are talking now matangi maende na kwa Kimani cha Kilema matangi manene alama yake kiununu yulu na kiuke ithea thina gravity as we are talking now Kikumbulu kwa mheshimiwa Mbalo kiweke fikie na you by September kwa sumele kibuke itha kinyua tumite athi ni project ikukuambeza mbingi mono ikuwa almost ngilima million manele na pesa lakini you phase 1 or 2 ndabona na nengi 100 million nikenda sikata wazuende kulo we ata sanga ya kiwitu nitumina mathina makiwu nondo twina that project isu ya kiwu isu ya ngabana ya thitongoni na tuna project yengi twanengiwe ni shirika ya WHH tina bado tuwa itangi athi yigwa tangi Kilema na chutu na 21 cubic kio na ichwa the whole of kuma sumele ngina ko mutakunu kwita mutantheu ndoboini withe ngoya kimu video yote kata kuko ndo twa mina thina wake wu okay yes mheshimiwa twa vuma ndo mao kwenye maendeleo na twisia sindula developed ngwe ba mwana mwana ndo inyumo thokoma pepe ndo sia the within wa devolution ano nginya wese mwa thokoma na serikali ya county kwa yanisha hatondo ngwe wewe eta ulo wa slogan ya mheshimiwa governor wao ni wa kwekanesa ni wa chene mukwati ni te maundu na simake no maundu ma witi ni mwa umethetwa maithenie nende muno ti kwa kungumo kuoka ni ukamba wonde ni kwethetwa mathina ma witi ti masako tikitwie nende ni methetwa maiteta kwanzia makanengi na matambiala mose te maundu ni ma witi ni meva ndene wa ward ya kwa ngumo na serikali ya county ya Makueni kwigete kana mwenende wabaya ngumo ni wakwata witi mwailu na witi weva kuve ngewa ya witi tundila tukomane na gavana kuna ina mathina ma ngewa ya witi hospitali chao mathina maingi lakini as we are talking now hospitali zitu za Makueni from where I sit hospitali zitu sina ndawa na tuweka galandeta yuta kwa ngumo yes pesa wewe ndio makwa wana makatiko kwa hospitali ni kwa pesa na ndio na kitu tuekalile ndina ngavana na twane wambeza yes we are talking now nye kwa ward na 39 million 39 million kwa mwaka ila tuekalandi na ndo makwa tuka budget priority ila dizeto kwenda tandu mangu tukaiza kila kitu thenya ichao na hicho kitu kitu na pesa hospitali tuweka pesa mingi za hospitali yutu na pesa mbingi muno nguza kutatoa pikapu ila tuwekete hospitali maitwa la to manene pia nikenda uzethia ni admaito maiko dhikosa uitwaza watu na hospitali itatu ngumo na with hospitali si itatu with the pesa ndo iteba you get the mama sumele methe sumele baindawa mako kawa vitu from Makindo lakini ila tunakanenda na ngapa na bango musio wakwenda kila ward yithe na level 4 hospital we say there you and bandu othi Makindo mako kawa ila tu kana makaithio bandu bangi nundu be hospital ila sienda kwa upgrade wa ngabana from every ward nikenda we say there with the you and my kamla kuthi kwatia oitba ba makosa awite baka okay twineneo maundu ni maendeleo maundu mea kwenye uimi nondo uimi wetakana niwo wapata muno bande itu ya Kenya na wena welikita uimini baiki ndo kitatu na nondo we uimini wena lewa kwa ya wena lewa indo
wina no uthosi ukakwata mbesa ukeka maundu angi mako maundu ma uimi mukunite matambia meva uimi sofa itunenga na mbeo serikali ya kaunti ya Makueni nenga mbeo kuyenu ithelile ya ndengu na mubia na mboso na sindu bingi na yu waziri ananenga na sindu kulingana na kukwenda acho yuta kuito ngumo mboso yoka lakini ndoko isi ukanesa na ndengu na mubia biso ntsa muthembo sikola kumu yuke there yusi let's kwenda kana mboni tise kwenda kana kuya wako ngumo nondo ngumo inde tupanda mboso muno unless la kwembwa mbingi nondo ekupyo muno lakini ndoko yoka acho yokanesa na ndwe na banda ndengu na kwa yonge abanda mboso nezo uthio utandengu ndengu saka nume mboso nikenda wethe kila kitu ndende choka chao yokanesa kusilikali ya Makueni nenga na mbeo kile vita na ndo makaketha na makata sindu sio dalama na nenge tundengu utana mbo ibasa ndeno amba wiso mona nengiwe ni serikali ya kaunti ya Makueni takwenyu ngumo na mona kethi pio tunakethie pio tunakethie pio ndengu tunakethie ndengu ndibatoneka na thoko bweno jinsi mono yuthi na witu andu maito ni makwata liu makita utomituke okay ukathela lakini nese lakini meteza ne thina mathina kumathela ela uli utego mateza kuteza acha tajiko na zombi ngemo lakini juu andu mabikie ku na wenzo wethu betete no kethe ai muno no umia nako kundu kwasa muno wethe ithimi si koleletwe kunziane mawe le wito nai lakini you know ndo bena mvango musio wa serikali ya ngabana nikenda ndo na twenda ila store ya liuje makendo yu kwetha na mvango andu maito makawia wali pamba utaliu nai ni serikali kawaliu nikenda ndo ila kwetha mathina serikali no yenda matholi kundu kukinenga inenga wandu ila kwetha kwina mbanga kundu kwina misiba kundu kwina mathina ni serikali tu yenda ika wali wingi ni etwa yoko kuketha kwina mvango musio na ito kulia ngabana nikenda kiembesa nikenda withira yuko na nzozi zina namba ikiwa sia yuko na nzozi ngebetu yu andu maitu wa mpesa ni mo nai mo nai yuko the serikali ni moimi ni wezi ndaima pala kutwali wake nikenda withira na wo uyu mini twansa upya mpesa tekaima le wito na ame mayoka kukuma kana kukimani mayoka mayo wa kilo kitu cha ndengo shilingi 50 na maithu ta kilo maana ile 50 kwa hiyo kindu cha mthembo sitike sio kwa hiyo ndo kulia ngabana asije mubango usu nikenda withira ai maitu ni matetheka nikenda withira uyu miti kwema lakini uyu moka sa ubya mpesa chino chake ndo kila cha bata muno andino wa miaka yesu mwele totongo ini ndino wa miaka yesu ya serikali ni kwatia mwaka wa 20 financial year la mwambie utumia mbe yai that inye ngolo ni 2022 2023 ila rambizo ila mwethe then 20 ila yumone ila mutumie fully ni 2023 2024 izo tumie ila mwambie yobo kwa no kwambisa no kwambisa 2025 yeah so then wa financial year swile kana opauto aseme tamia keli na mama ndo meokonya malelo ne mama matheni etiene ndi muno kwanza network tanga wambingi osia kuma Makueni na ukamba witu wa malelo ene maiteta yo malelo mathuku maye ya tongoi inywela ninyu atongoi wese ni mwa mateme ya malelo network kwe malelo ala ma serikali nene inde kwe malelo ala ma account asina mongumo paili ata yu malelo twalika kivilante di malelo mathuku muno na nicho kitumi twalika ngabana wantu nengi pesa kila ward 43 million nikenda tuisie priority number 1 malelo nondo malelo kwa wita mbu aikana kama malelo monde kuwalikile twalikilela nwathie pai ulibeta kula kama ndo ngi mbeza itu atethia we mwingi muno twatethia we mwingi you for example you we olanye na thokomie twalika itu asobise malelo itu apani lelo wa bandu beta wa kuma ngwewa mutande nginya kundu kwetwa tongoni lelo su twasobia wekala neza ongo akuma ngwewa emale ngambia mionzo kuthikilema izu yonde twapeni na twasobia tisa sawa tweka twapeni lelo onge wakuma kwa ngute kuthi kundu kwita wakapiti unaona twasobia lelo zungi na kwa mai twasobia lelo wekala neza whether lelo siakala neza whether yukila kindu chonde nikisio whether ya malelo no mekata mesa na matulelo tuna malelo mengi twasobia twaso malelo
mwethe ya malelo ni matonda kwikata ni matonda kwiseleka nuona na yu ona pe lelo ngi twaso office we say dia anu mayona kana pu ni besela kana twika chao kana no twika lelo nuona twaso bi malelo we say dia ya ndo miona yes malelo masogwe nondu mundu atena lelo ndo kidwa so mutafya la mundu mwene ndia apito wethe ezela bantu bathuku anda umangite MCA akaze MCA utatuzobya lelo twika kuma so nisama themboso yuko utasobya malelo we say dia kila kintu chonde ni chekata wethe kila kintu chonde chasoba na twinene maundu ma oyambia no wetie maundu ma kisomo malelo maseo maundu ma kiwo no atweleje maundu asu atweleje maundu ma witi na cho kisomo mukwati tembau atatu kwangelekanio ndinengana mfano wa ECD hii atakuma saa kuwe mubango wa mbiwe wa yeya ne county inge ya Murang'a kwe mubango wa mbiwe wa oso kwa asiana sia ECD isi county ni ya Makueni maundu ma kisomo mukunita matambia meba maundu ma kisomo tusukumite neza Makueni ne tusukumite neza maundu ma kisomo nondo tuna ina ECD tuna mathina ma ECDs unanda ukethia tuna budget ya kwa kilasi cha ECD na ndio there a class tuna budget ya 1.5 for example na ya class kinini ndio bandu wangu ndio there class chakiwe na kilima na nana the same standard the same class kwa utu wakatwetha na standard for example na class ECD tukwa ka bandu wetu akatangi na leo gavana neka lende na waziri tuweka lambi na matwasa tuwe na standard ya waka ECDs we say there tutatuikia to allocate enough money we say there another ECD twaka class yo na tunanu twathi takimona oni ndize award yiba ovuma kuweni yo likana nipa ndize ni award yiba kwa imecha kila cha tete chana na watu changa class yes kwa mheshimiwa Muso yeah Muso yes you class kia kibuku nundu ya ondu mbio kimbikio ya ili kwa a contractor agi according with the BQ lakini vitu ki standard twaka class kisio tuka allocate enough money nikendoke dada class twaka class na ofisi na kijiki wandelisa nzeo na tiles na tuyaka ona kondo tuika mangina yetangi na kondo kwa sana kwikata kuthambia moko na chao kwa class cha katangi ina kitu 1.5 hata kala na waziri tu nini ambe mheshimiwa class ki tuna kanundu ki pesa idiliana kwa hiyo manda baloto katikata tuike pesa nenda mbongele milioni yamwe na tuweka la mtu manda milioni bale kuma tuweke sio 2.5 kwa hiyo class kila to kwaka ECD la to kwaka katangi will be standard in office na kila kintu chone kinge dilika ndio ulawa ikombe hata kiambeza sia basari nundu county ya ile na basari nikendoke ya mumbunge then basari yake nenga nando almata na kwata ni moka county mane wa basari nuna ke women revo na chao na basari na itunundu andu anamo aya angiyu mamuka kwa mama wao mambita mheshimiwa nilogilio mwana ndina chao last year tunekite milioni 3 sia ward ya ngumo sia basari na tsanile na tethekie na basari ina tethekie sana manana na 21 na 21 sana manana na 21 satetheka na basari this financial year ino kwambia mwaka wa serikali tukiye milioni 4 nundu kwa ni sublocation siana ina kuni ndando masumile natuna nini na waziri ando masumile madina milioni yo magala busumile ko maye milioni yo kana kala ke kai count safu ndobo in the same mune na kanguni the same magala na milioni yo make bagia chao magaza kai count safu na tunapanga na waziri na hiyo tukamaliza nikenda with kisomo nacho ndiwe moyo ni mheshimiwa wangu muoneza kuto nando na sana ine school siba sivu mosi ni aibu naona bune mukuneta matambia mekapa na twinene nenda tumina maundu ama yulwa development kenda tutulike maundu ne mako ni oteti oba nini kwi maundu ma utandithia maundu ma masoko maundu ma agenda maundu ma youth sports sindu cia muthembozu nacio ibikite panondo kwi county mbingi ni wite atandithia maiteta amoika maiteta yulwa miana yulwa kukwatwa mbau nthini wa kirito cho cha kwile maundu mainengo wodi ni ngumo
ngumo itunekite last financial year itunekite milioni 1 ya sports na twathoka sports kuma mashinani kuya na twakwa kumina na twathoka nesa the same this year this financial year tukiye mbesa itukiye ngili mana 5 cia sports cia mathoma mupira na wewe hapa youth yengi nayo itathauka mupira na jiba ya musi na jiba ya musi itathauka mupira na jiba ya musi na ni kwenda kwika chao kwika kindu twatha tameke na mangili mana 5 nikenda thena ndio thauka mupira youth yetu meka leka sei twenda kwikona nikenda kethetwa matete isokyo ukwati na kichao ndio zeze azumu maithauka mupira maisemba maikata na maikwata nito mecheteka no ngina matumanda ndio mekwikata unimeweka na mtu ama consider tu ameke mpesa nikenda thie nundu wasia tu ameke mwako ete meke mpesa nikenda na moize thia nimekuka na nundu mekwenda kwika nundu twika budget yoka sindu sio the award suma na mwene nundu kwenda nundu the budget yitu ya ngumo twina milioni 300 na kenda twikarambe tukaike tukita PP public participation yeah tukikarambe na mwene ndako tabia twenda kwikara Iyo mwenda tuike chao chambe. Mwenda ndio akauma na kila kwikata. Ukwenda. Na ni kuta mheshimiwa wao aingaidi them. Tunanguona ila nguona nzo itono treasure takisio. Na nuna kwa na manifesto. Na ni manifesto ya kwa ni manifesto ya governor. With another that advantage with another big budget. Kiwito akinenga priority number 1. Nigenda the ndigewe ila reza kiwila atu iyo nana ndwa ika. Watu kuno ngina tuika budget ta leader wo ngama guide. This is what we want. Is nduna kiona mea basa tunatwongela mbesa. Sawa. Na notiziange wasi akiwu. Notiziange wasi malelo. Notiziange wasi soko situ sikala chao. Sikala sienzio. Kwa unge wasi masoko. Isu ni to say tene sa. You for example soko waki undwani. Soko waki undwani ndru icho. Waki wekolo kanini kyo kuya lekani. Na yutu wakatoizia ilambasi sionga mabuka na mudana wa soko. Kana mudana wa soko. Andu maenda kuboya. Sio kuma hotelini kana mbazi ongamana za wewe mundu emu kasi ndona asemba akapoje chona kuitina kundukani nipo ambanje timwa kwa twiki milioni ile twake a modern toilet with bathroom na iko matangi na kila kintu chonde nikenda ke the island maitu mapitite kana mapitite kana mudana soko twina modern toilet na modern toilet toisisa kikundio kimucha youth ndio kimucha youth kana any group ona thano iveti mama manage mama manage kendo ke at least no mewe muti acha wasilikale with no mewe muti wasilikale ko tuchendo nzio okay na tuweke ngina budget ya mata mata with the kiundwani ndo ne headquarter yangu with the ne kala nesa na tuweke ambasi ya open the whole market tika tutemelelu isu tuweke malamu ndo kiundwani niko maana zaidi ya maloli yana every day na kwa uwe with ya isoko ndilikika ndo wa portals and all that ate kala ndo we have to put money here na tuweke milioni 3 so vyo so kwesu tungredi ne sana tuweka malamu na tuweka street light okay with the soko chakala chao na with the andu maitu maiko na biashara na kuna biashara bandu bekwata pasio na mando ala andu maitu ala mena mahoteli ala mena ilabu na ala utasukuma na alame ukuna me utayatu na alame ene with them akune yakunda kusio na biashara yakata neo kila mtu mambe yake ambeza mavuko that's what I want yes tumi nangewesu sia mungewasi development dize na beke ngingi mwekete kyo kwenye maendeleo deni wa ward yako pe maundu ange mukunete maendeleo apart from sindwela na kule maendeleo tukita maingi kila department ya maendeleo pale kitu tekete for example twamonde ituna kuzidi yandu ala men disabilities ala men mamutha monzo umonde na umaba twende ta lounge mboite unenga andu ala mamutha monzo the whole world ala men mamutha monzo to launch ya kupanda beto akangune tunenga mboini kendo zethia maikewe ni matiwetina kelelo ni chao cha kunenga ne mboi nikendo zethia yutu amanenga mboi unene kusia unene kusia wizethia mundu siona eona chao eona kinune kusia oya zao ni ngizingisia with at least na nimbo inzio sia hiyo wizethia no mato no ya na mato na kwikata with kindu chekala nesa no with ya ndola mema mutha monzu ta body lwe with the tewe mundu mukomalilikana titabe mundu mama na lakini la dandikile twaze no ngina tweke kindu
Okay. Ninga na me part of this government ya Mutula Kilonzo. Na MCA Mwangangi. Wewe ndio mwanaweza. Na ile mzee ndiye sewe ne kule yo maondo meo kwenye maendeleo na othukumi ne okoleti wa sisi othukumi kisioni cha kuwili hata MCA waku Muyumbe, governor, senator, women rep atongo yesu maondo ma kwenye othukumi makunangete sindu ata sindu gonetwa hata ile tatu kenda 5 namba ya otumani mukuveva 10 vi ndomeo otumani vo na watu otumani kwa ile tatu kenda 5 ambia na ndeto Mutongo TV yana na otumani wa kukwambe tuki na kwesela Facebook tu live yemo kwa yemwe page ni ya Mutongo TV ku usemba vo tio otumani ngwetha ndio somana kithawe ne kulio kwa mheshimiwa kana woni yolwa muthukomi wake na yolwa maundu meo kwa ni siasa na ndo siasa zithalaazio Kenya yitu siasa nezeli hata 24/7 nondo maundu maingi makonekane make siasa ona wazia national government maundu ala maende yeto ndo ne kwatia itino andateka mbotho iseso yako ile kithito kwa vithia mamini salama na olote to ema tukithone mbunge 19 umwalewa ni kwetha yambia na no iseso no ne kiena ko ni siasa ku siasa Kenya sitha simbinge muno mautumani makuendea na kumatomane kwetha ndi masoma mheshimiwa to nondo ne omonde ne kwetha tunene olote tina maendeleo wikala mbunge akaunti ya Makueni ina nene kwa vinda yaza noni kuna ina maundu meo konya Utongo yi ko bindu wa ko Utongo yi na actually una affected eta deputy majority whip ndino wa mbunge ya Makueni mwena manana wa ko to mweta mwene Masinga eto achalo mumo MCA wa Tulimane majority leader ni wo mwetho kana ina valokile the state of county assembly ya Makueni nicho gende mwende ya county assembly ya Makueni sofa county ya Makueni twende na zata county ta county na ito komite na ito the wala tatu mwene tutetia lakini yu kila kina thena ninge waya maybe chama yula wazeto Mutongo tena Mutongo nundu be makasatu nekite twaiwe twandie UDA andi sema bisema UDA meba tuwatende UDA na twa Mutongo ine lakini yao mkwanza la elite omonde Utongo la wipo leadership la wipo katika mbunge ya Makueni either ta elected ma wipe to yausika tu komi kwa nominated you nominated suka according no mwatsa kwa mwana yuta yubunge yitu ya Makueni tuzakwetwe wipe tu yandu 18 alafu tuzakwetwe 14 elected alaza kwa 14 na twa nominate wandu 10 tisa sawa mwaka 24 na ngalingi na mwana bado na 24 huko ni 50-50 pa mbunge na yu toka nominated mwaka makwatana makwatana maze twenda kumia chao twenda kumia andwa ivilani nondo maende UDA na mwaka moza ando meana ana elected tisa sawa moza wa Kithungu Kitondo na moza wa Elima na moza wa ke na moza moza wa etawata moza unge wabuni nini nengo tapia andika ndizibe wala niki haya jira mara moza yemeana na wewe ba tomwe wale wa nominated wale waze nondo ati ba nondo elected when they sacrifice they kara ta elected you to kala to 11 na mwa emela mechao me 13 tisa sawa no si 11 ina chao na 13 jiwe sisi wana election you nominated inayana nema ingeba mbe wito la ija pegata alaza kwa na jiwe la twandie ko ya mutwetwa wipe house la twatiwe twakiti where they are one of the nominated member there where they are tumangite monopio ona manzo oka oka gitie kugondu pa ile akitosemba arutia atwa watu tusioke ndio tabu ya ndo ile ndo to imagine we musakwe na mundu nuo mtumia okambunge na ndoko kuuma ile twanenge ronda ya na twandenda ya sito na siasa tila sasa akelele mwingi binda juu ya kelele na mwene ndenda kelele mwene ndenda kutabu oneso kabala ndo yakili sia kwicha sia kwiyo mono ile donia kindu chui ithe tutoe kale tutoe yumia
Tuili utwa atandiki wa message twai tukamani hoteli ni vumile mani tuke election nundu ithie tuye ithukiwa atiane wa audience ni chama ithie twaza tuyikata twi participate kwithie elected twi 10 nomwe nominated toke 10 nomwe ithie twa participate wazu nominated me kenda na ama mama imaza kwana na maza kwa majority wa kuma wodi na ngabana kithungo kirundo kwa majority umito wodi muna ngabana tisa sawa magina lelo bawile maza kwa deputy moka kathonzweni pala ile zito kulika na kathonzweni kathonzweni maza kwa majority whip kathonzweni na deputy majority whip kathonzweni the same word the same word kwa whip na majority na deputy wa wakepa au waza hii Mombasa road hakuna kitu tisa sawa na ithie trust ithie maende yuko wiper in Makueni County Assembly we are two asume kale kwena wiper ni lanza kuwe ithie aza kuwe ni ithie na zino nominated mayoki eti nito imuno moki ithie twatangazwe kila kintu chonde yu azuna mo na mama yoka indi ni makwatania nange alaza kuwe ana maikwata na laswana yuko uzimo mbi na nithie nundu moki eno ndu itu yuko wiper Makueni ndizo kutavya kana na unity na kaya na zano tu ma wiper na party leader ni wise na motavise the no maeleza kalabara ilo bi me ani elected member mundu ina ward 10 si siende ngani yengi nona atu kalonzo kuja kipela cho sumbi aito kwata nya ward chonde sio kamba kuna the north kitui kuna the north mausa kuna everywhere aito kwata ni all elected members na nominated members na ina nominated ile kwa na wapinya mwingi iyo mukite ba nundu wandu aza ko mundu ndai tumio nzia yake na kwithe kani eje la mbunge najua kama ito tunenga chao maito tunenga respect alamaza ko tajunye na umwe chair one broadcasting na umwe ne this leadership then nga nominated naona kuini short Makueni bena the na muno wa kabisa majority side ona ino tu speaker museo wese ku ene timu eka ene yuko katu speaker museo Makueni ida mwaki mingo taonekana nundu andu azuma raza kuiwe ije tendiliana makoneko nona meka lebu ne tuika laba atuenda mbunge nundu na mwene ndandu miene nda chao mbunge Makueni dia ndo Makueni ngatwike cha kana ngatwike chao kana ngatwike wipu kana ngatwike chao ni mwene ndo wangumo andu mie Makueni kamwakilisha na hicho kitu mgweka ona menda za nuni deputy chair wa Lance menda kwanza wa Mose lakini ndivyo mandu machao mangumo nundu zino nzelane nayo na tuebu ndeno wa mwane ko zo no ajabe na mwane ko no kuona whether we mwisho muno kabindane ka Mheshimiwa Kalonzo Musyoka party leader wa chama cha Wiper wende na kitito chake cha kuacha no kweti wasumbi no kweti wasumbi na wekethia kana mbunge ni account ya Makueni ne Wiper mbene ne anikite no kuona we mwisho munene kuno kwake pamo zine baboku na no kwenda kule mwisho munene nondo omunzi His Excellency Mutula Kalonzo Junior ni wende deputy party leader tisa sawa nilave no walikila na leadership la iba na thina na the bamu ndimo gale na chao na deputy party leader Mutula Kalonzo mumi ni mathina menzi machao mama Makueni maya ikakiu twakitie kwetwa ni mboi twekelo ba ilopi na bawa kibetige getwa koki kino ni ki propose wa kitu cha IBC choka selection panel na ndwangi moka manzo wo kie na asemba party leader ndaibo nuona SG Shakila na kenda ndaibo ona mungi ona muliungi na kenda ibo twena mbui na koki na idiba u na koki na wakili wa chama asu meana nuona ko ithiti ya edukiwa and that's why utwazie jitu tezita itwa ingene chama kituka kalambi tikaeleanwa na tika election inesa ndio kala twilio yo leadership iso nazo kuyende na itu kala ono kala important kila twende na kila important
ni kuthoma mwene ndula gwikirara otuza kwite oza kuye nundu keka waiva ni enda nesa onera ya education kindu ki twitha twetiwe ni ngavana ni David Party leader ti David Party leader na gavana ndamweta niwe sindu isu ila tsaendie kuya ila alamandikie balua za maikuya yuto akitierwa ku na twa makwithukiwe twa makunewa audience pa twa kwithukiwe and nominated ya magito yoto manga cha thanki aiwone okitibisa tembe aba maitu kana mekanilie pa ambunge na ita promise na nenge yuke kana twenda oka o twitha twakitie lakini we are past that ita twina that time twa mangiwe bio sino binge na ita twa mesi atweni ne byo nondo mundu ti expect mwene ndo wangu molonza kwete ne ba yate kwaranie mazati na akana tubona na akana na moni zetu tumete moka chao moke mbunge you omondi waiba inominated ando 10 ndizo sawa waiba adhu yendete 2027 iketha less than 10 members elected neither less than 10 they can't nominate and manata because we are not building our party to kusolve chama tukitaka kumine chama cha waipa na ndio thuku mno tajuka lonzo kwiti osumbi ukamba imbunge za kisina chao sina tena tena kao ude no tuna kuwa na kitwi nominated ma take lead na maumia ando you see yuko Mombasa Road waisa for example Mombasa Road wa the kilome pasa kwetu mundu umwe ndizo sawa waipa mheshimiwa Manzia wa Kalanzoni kima keyword wa umabu uke Kibwezi West kwakwa nonyeza kwetu ni weka ti Mombasa Road wa umabu thi Kibwezi East no mheshimiwa Molwa eweka ola deputy speaker liku Mombasa Road we are 3 na no with and kule Mombasa thiwe nondo mwe aingi ngaleko nizo nondo then wa leadership yo then ne wa mondo wa Mombasa Road ndio atie ku Mombasa Road isu tita Mombasa Road ita Kibwezi kilome ndio exist ya isu Kibwezi West na ICS isu tita si exist ya and then we tuenda tapete manai kana Mombasa Road we are part of waipa kana chao kana leadership kana chao na chao nondo do you expect Mombasa Road tena leader wa chama tena mondo katika leadership na weke ndo aweta cha member ya olote kwitha mena bitha mwingi na kwitha mainena mayeko na kithui na uyase ni meo mumuthia ni meo mumanga uyona chama kwanze makanengi no kitho no chama nicho kinominated aya no the no cho kimanenge te binosu wa kubuthia alasa kwe niwe se mena bina mwingi no mazi ya nyendi wodi ita ngumu mazi ya wodi yo ni Kalonzo wa Musyoka wodi yo ni Kalonzo wa Musyoka niwe wodi yo yiko na wese ila mbunge woka ila no nominate wa twitha twiko yitwa ndo muzala mwa twitha twiko twitha twashimo ithu ndhe lakini wethe ya majukumu no twenda na majukumu ni na ward wenda na ward twitha sawa lakini wethe na thukumia na andikirwe katika ward menda twandiko mea nene na wai mundu usu nominated andikite mume ndeleva mwana ni pie na nyina ndathu 500 na kinosete kila ward kinosete kila ka sub location ya mundu ku yuko makule mbaza na mandi kwa maana 5 nyuma akulo uandikite aza mundu andikite andikite family members unaona okay yuko no ngina tusikie kindu kisiweneza ewa ipezi yoma kweni nigenda Kalonzo yue zota wala ndino nundu atakwatanithia ukamba na maisa mbunge weka gavana weka uwe weka kila mundu weka na ni waipa yizoka tikita kwatwa ni ebindase zetu kanundu twendo swa makotima Kalonzo tizo kichao ibela ntika kwatiania tote watu ndika za waipa tika ibela atazo kuna kama mundu tichao tabia weka ubele twene na wasiomwe MCL twene na wasiomwe ambunge onde maileza mainena wasiomwe Mwana maiko mana ngabana. Miaka eni nilini abika. Ili kadala. Pai mdomo ngab mbunge wa adhi usini kwa ngabana. I don't think no ndia iwe. Ono chinzo ndi za mitandao. No. Okay. Accusation yenyu nene wasie ni kutwika ni mwendie chama cha UDA. Niki kuona kata mwendie UDA. Wewe masia wewe zaiwa bandu bewe razioki.
Pe mwaki. Niki muone kama ndiye UDA. Nileze mheshimiwa kana mheshimiwa kana watie mwengi wiper. Twiba awote. Na oge kiwango pia wiper. Na ula wa etazo mbunge na chama kito cha wiper wetu wango mili. A step down. Party leaders ya to support nondo baluka wa UDA. To support mheshimiwa mwengi. Nondo ni wa chap na chap ya Azimio. Kwa toga zithi na wako for example wako niwe mheshimiwa kana ndio kuna mwengi mbona ndio kuna mwengi ndio kuna mwengi ndio mubwa kumubwa chao ya zini mubwa kitata ni mbunge ni MCA na roleza kita mbunge na roleza wata MCA ni kula ni mwengi chao kila kwa mathina wodi ni kwa kwenda basi mwengi tukatethanisi ila kwa sindo si kwenda ndeleze kuthi kanisa no bandu chao twina alambe okuila tana kona alambe ndimweta na ndandeleze wezi nebuwa mwenjimi wa titikande na kyata nye ndia support ya mwengi 2022 na support ya Mbaluka UDA na ke mwengi ni wakuite aina candidate wa chap ula namba ile kwako naona lakini leto asindie mwengi ambitia amba mheshimiwa tunaisia sana ni ndile ni MCA wangu mo ninyo mujumbe wa Kibwezi West tuthukome andu maito na twaliza ngali ni mwene na mwengi na nuru siasa i permanent enmity twamina sindo isu na twakethania na twaisania na ngoizie kata siadala na mwengi amana ninye MCA wangu mo na kwana manewa mujumbe wa Kibwezi West ni mubwa cha na ni siata okay juju accession ya yo isu nono ndio bwa chao ndio bwa mujumbe na sisi ya dile ana asiando ala menda siasa menda 2027 nini bindao thuko yuto yanga wasa maendeleo haya alright ni kanda boza othio mo wanini wasoma SMS kana mbosisi wamwe ma asiaisia me asiata Jose Mtoro Maka yasia atongoi ono andikira no thatu atongoi amwe moka huku kukenga ndo na mavumo tu nima vunite kwou mwe this time tuko macho sana noza accuse a section of leaders inywe emomenu moka ba kukenga ene na kwelusia mo ene Nicholas Kenyala na kiasa about my MP Recho Kaki angalie sana shuleni watoto wasome CDF ifanye kazi naende usino utumani msio kwa mheshimiwa wa Kitui South Recho Kaki Nyamai William Mzioka na kiasa mheshimiwa auonekane kwa ground hata kwa matanga na harambe haufiki chaba tu alambe aje na madhiko nendo vika madhiko alame ekuta yutu weekend ino tayuri na madhiko 10 ni dime bandia kama haya ongea na mbona ya yeini primary school imekwama ndizi ndi chao nini hiyo imekwama ya yeini ni shule zote mweze yeini ni maybe nita hata vya na ECD kana ichao nadhani ECD isini mana nicho kitanda kwa mimi school unazo mana ichao nadhani ECD to mana nadhani ichao ndo school si katika mbunge nadhani ECD to mana ni ECD kwa mimi kana ichao lakini I don't ndio kusiliana na kindo cha yeini cha ki county kwa mimi kwa hata vya ni chewa kikera Papa mweke data school unazo anything to school unazo mweke data county twalika twalika be boholi ba na twasokuze boholi we thanu mosa kiu na school ni kwata chao ni kwata kiu so project la tete twalika na zingendo cha soba yes Motongo TV ka mwana antu kutoka Kangondi usiye kwa kedha ni asante sana ngedi siavika ka mwana Kangondi naende mondo ngio kwasia kwa kule Mutongo yoswe moma thoko bahata na ngava na mutula nondo bebinda watwika ma MCA emekero mubuko mwekero zogia jiwe ivya bai mondo ngava na ndatwikite mubuko nondo ngava na no thokomite lake na kape thina nondo waitu ni oversight tema kwikara tema ni salam lakini lebe bandu bana thina twathi twatapia ngabana bana babe na thina ni wethukia tena maundu makasaura nona tuko kwa tu need kutinda na leo aweta kindu na chazo gwe menda tokite niko tezo kitanga banda thukuma wala ikata wake kuthukuma na ngabana no thukumite I'm telling you
Okay. Aya, Carlos Katua Moesh Sovia wana youth through sports, nurturing and drug eradication through tournaments. More so this August vacation. No na kule tu vinangine a station yenge. Lakini na hizo nondo vacation nini? Tuitha na second edition ya Mwangangi Cup December. Niyo kwitha hiyo long holiday. Na chui na weti obandu wangi. Yes. Nondo ni very short. Na yetu ikita second edition ila hii nene. Ila kila kindu chonde tuitha na ngina kwaya chao volleyball, football, sindu chonde netball, kila kindu chonde na mathawo ma December. Kundu baka kindu kima. Yani kindu ngulomba wize ile kindu kisio. Twende na kumina Wachima kwe maondo maingi maende no ito ya Kenya. Omunde kwe maandamano mavaniwa kutwaigwa metwa 88 ni mwika wa Gen Z. Na wewe tange wa Mombasa Road ni mwezi romukondekete munongale kwa nisu ebindani ya maandamano mawiti na unfortunately we ando matie 20 makuma county ne ya Makueni no kamba witu ndizo kwa nande ito ya Kenya twende yara so far the ito twende na samuno na youth imetha maenda attention muno ona nizo wana Gen Z nomba lakini nimeenda attention kwela we youth yenda kunewa attention nuzome thukiwi makul masiwe mawete ni chao mekwenda ni chao kitaendete nesa ni chao mekwenda mekwe ni chao mekwenda kithu kithini kwe kwa mitoke nuona nikenda withie ni methukiwe inundu maandamano ndio tuna right ya kuandamana tisa sawa lakini asala mbingi lazima tuna maandamano withia maandamano maete kana challenges mbingi muno withia andu makwa mali itu yanangika malelo mabebwa manangika sinu mbingi nizekeka kuni kule nye serikali ithukizie anjezi ama ito makulu meendata unaona lakini mawete ni mawete maze meenda accountability meenda mangawasi ya corruption ni mawete kile mekwenda moyo ni mawete you methukiwe maweta now action checkwe nondo tikwenda tayu cabinet youth to mola wokie mayenga niyo youth omwe niyo kadunenge bukakiwa youth otaile nondo atuna youth ya seo amato na kudiliva somo nondo cabinet ne a billionaires ne a millionaires ya they ndo sio mundu tola youth usu ndengali ndechao ojiwona youth usu anambigene zamano youth ndenda ngali ndechao wanda wangali lakini you no kono twikie no twika cabinet minister yitu enda kape na mayuzi itatu itengali ne tete chao sambiloba bandu at least ile yake ndo kike sio mana okay nenda tumine mazame tu ne matwa mwongo na yitu emina maondo ani maingi muno kwezo mina mutenya no monde ati yitu emina ndeto sia kusia muthia kwa baya mokamba kwa enende ma ward ya ngumo na jumla Kenya yonde kwa tongo njengera kwenda kulia anu maitu mokamba support mutongo witu Kalonzo wa Musyoka nondo ne yumite na yene evinda ya mokamba ya kwaza kevela na twakwata Kalonzo mbau na twamukwata moko inisi 2027 together tu bandu basiota mokamba kuti kwata na leaders tikwata na ndikulia chama cha Wiper kite Makueni mtwika lendi nikenda tunena na wasiomwe nikenda uzethia tuinena andu motwithukisia chama hizo ni andu mangumo sindo sonthe neki katika budget sonthe nitukwambisa ku implement nikenda sindu sonthe tukunenesa ngawasi akigundu na isie ngawasi ya malelo ngawasi ya hospitali ngawasi ya health dams and all that sonthe ni uthukuma nundu ziwe wakwa na wena leta kweka kila kingi matongia mo yapyo andu mako mangumo nundu wa kunza kwa na kumbikia na kunenga mwana ni mathukume kuni binda uthukuma ani yandu ni binda uthukuma ibinda sasa vikatu kwa kuna siasa lakini yute thukume na twinengana ibinda isione kenda wezethia imwe binda yavika mundu akaumia tala ona bilia ya kila mundu akaumia tala mbe wa metho mangai kuna kwa 2027 ngaumia tala mbe wa andu mangumu
Emate madola nekie na la mathira na nekie ko nyendia sene mubea yes no ndo wa kumbita ku na nengitongo isauka tikalibo wambita ingitonguka nigenda tuke no ko tabia yu andu mangu mutu na weta miradi la ya this financial year kwa mituke no wetwa kwa mituke financial year miradi la weta this financial year itunekite mbeza mbingi muno cia kiucha cia mukamene nekite milioni 3 cia kiucha mukamene nekite mbeza cia negera tunaize yo sikibu cia kiuo itunekite mbeza mbingi cia kuchovia athi sekele na athi dam nekite mbeza cia ndoboine nekite mbeza cia basari nekite mbeza mbingi vyo 39 milioni citu tukaya kila pandu bonde kiuo maskulu malelu everything kuma wazumo onde nitwizo thukuma nondo ndimina budget na by project yakwa ya ngumo ina kila mwaka wa mbesa sio ndo complete sadala ite complete sio ndo complete sadala na yuto dokumithio unikendo kila mwaka tikasi ya batu ikiona batu ikiona nikendo de kindu ikisio oyo muno mheshimiwa Meshak Mwangangi MC wa ward ya ngumo kwa Kibwezi West County ni Makueni ni mugeno ndo akuka atwa mwana ungi tukaendea batu twimina twikaike akoma ikana twakwata mwanya ungi tuyendea tunga milio bana azanti aende wasokete Makueni gedesie atongo ingaleko nesu gedesie chalo mumo muno MC wa ward ya Tulimani kudu mweta mwene Masinga naende tukagole umieba ikilunguni cia kuombea tawa kisho ito ya kuombea siasa ule wote mweta huo na wikeze speaker mbilo yengo kale speaker muno amwengo momanda manda speaker ni mutumia musio ni mutumia musio wa ano twaite kindu nesa ikino kitwaite nesa asante nembunge gatiwe witha wewe wiete kwarania masati bana lakini you know ndo ni mundu musio utaona ogito akatungia no ba kameno ketha kindu cho nekesio wethiana na mwene wao ni wagwe kanesa mutinie kune wewe kautina gavana ngo mutinia gavana ni wasa na ni mundu musio ni mundu wetu kiasi is a very good listener na wendo thukumite muno Makueni no kwenda kunita sindu na wewe mutabia no twenda zaidi ya no wane na nene ndema Makueni ogwisiloba matabio kala wikito miakezo nake eso wathiana nake mugendo ndumukunezi ni WhatsApp mungaba no WhatsApp by the way mukunezi mumwe yao kyoba muneno muthenya umwe nigenda withia nake no watabio na Makueni o maundu nondo ni zena maundu macio aya ni muvea tubike bau na ende muteze na akundi muvea na ndaumarete otondo ni utabitie tuyambea ni kana eseso ya kumaile kithitu alama na nyuvio kwitha mema minister yambea mwandoni wa saitatu ni yambea kwa ini endeye vo mani nene ya Musumbi State House musino ilobi eseso ni kwetwa iwe maminista 19 olote nimo mekwitho kithitu umwe no narilwo ni mbunge etawa Langat na oito nena ni Kindiki ni waende na kosa kithitu chawe yaweze ni wasio kethia ndini wa muvia wose say one thini kwa hiyo ni twetha twekete mauvo asu mwendo ni wa saa monza kwa withianu na wiyo vilingine witwa mauvo saa umwe na nusu na saa 3:30 cia wiyo amwe kati alama kwitho kithitu ni alama na nyuviwe kuma chamani cha ODM Mheshimiwa Hassan Joho wa maundu ma wenzi wa mavia malato na udhi wa ukangani Mheshimiwa Wycliffe Oparanya wa maundu ma makundi cooperatives Mheshimiwa Opio Wandai olona moyumbe wa Uguja na oingi minority leader mbunge nene eitho kithitu kutwika minister wa maundu ma Mwaki na Mauta na indi ungi wa ODM ni John Badi eitho kithitu kutwika minister wa docket nene muno ya muvea wa Kinandu na indi otondo na kutabia nekana netwitha twikwete mauvo asu thini wa vilingi witwa mauvo mwendoni wa saa monza na wiyo kwa oyu tuonesa twiliane hii saa 1:30 isusi ya wiyo ikenda ni utavie mauvo alama kwitha maketeka mevo asu makwitha kithitu kwa tongo ina alangi kuma vaile mbetani itu ya Ukamba netwera sasa kithuku wanzo